Jel ste ikad bili isfrustrirani igrom toliko da ste polomili grickalcu? Ma sigurno jeste, pa to se dešava na dnevnoj bazi. Ali ako ipak niste, imate mogućnost gledat mene kak se živciram. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u nešto novo, nešto što sam igrao sad na internetu i rekao zašto ja to ne bi snimao. Tako da, igra se radi o tom da vam pokaže dva pojma i oba dva su sa Google-a. I vi morate pogoditi ono šta se više ili odnosno šta se niže traži. Zadnji put sam ovo igrao prije nekih 7-8 mjeseci i rekord mi je bio 11. Pa ajmo vidjeti koji će moj novi rekord biti. Spotify, 20 milijuna traženja mjesečno, a Tiger Woods koliko ima, više ili niže od toga? Ajmo reći da ima niže! Yes! Yes, uspio sam, samo milijun. Require for a Dream? Je li to neka knjiga ili film? Čekaj, ovo mi slika izgleda kao neki Twilight. Ajmo reći da je više... niže. Moj rekord je 1 za sad u ovoj epizodi, odlično. Idemo iz početka. Mario ja nikad nisam ni čuo za njega. Ima sam 49.000 pretraga. A British Airways, to je jako poznato, to mora imati više. Jep. 5 milijuna. Bjorn Borg, ajmo reći manje, da, zato što nisam čuo za njega, 90.000. Maroon 5, on ima puno više. Pa, milijun, ja sam mislio da ima dosta više. Simpsonovi, on ima još. Simpsoni imaju manje! Daj, nemoj me zezat. Ja ne mogu vjerovat. Idemo iz početka. Audi i Chinese takeaway. Kao ono, kineska hrana za ponijet. To manje mora imati. Pa da, samo 110.000. Thomas Edison. Ja mislim da je on popularniji od kineske hrane za ponijet. Višlje je, višlje. Eto vidite, Mitsubishi. E sad, Mitsubishi je jedan stari automobilski brand. Nije stari, ali više nije popularan kao što je prije bio. Tako da čak mislim da je niža, ali ajmo reći višlje. Ok, malo više. Rottweiler, vrsta psa. Joj, to bi moglo biti čak negdje tu jednako. Rottweiler, ajmo reći niže. Yes! Yes! Karachi bombing. Ja iskreno ni ne znam za ovo bombardiranje. Ajmo reći niže onda. Da, samo 1000 pretraga. Crossfit, to ima 100% više. Zašto je samo 1000 ovo pretraga. Phil Collins. Ko je to? Mislim, izgleda mi ko Steve Jobs. Manje? O, bome se on traži. Ovo je neki Heights novel. A, manje. Da, samo 200.000. Maroon 5, o, njega smo već imali, on ima milijun pretraga, tako da to možemo i zapamtiti za sad. Milijun. United Kingdom. Jel to ima više pretraga od milijun? Ne. E, sad me baš uhvatilo. Ajmo reći više. Izgubio sam. 9 nije loše. To je skor u top 10%. Šeraj na socijalnim mrežama. Neću. U biti ja sad to uploadam na YouTube. Znači, šerao sam na socijalne mreže. Okej. Moscow Mule. Što je to, neko piće? Ili Don Quixote. Zašto sam slučajno kliknuo više? Pa niko ne čita Don Quixota. 0. Cocker Spaniel ili Land Rover? Land Rover ima manje. Dobro je da nemam dvije grickalce u sobi, inače i drugu odmah uništio. Babe Ruth ili Nitz? Ajmo reći Nitz, ima manje slova. Jednako je bilo! Nitz ili masaža? Masaža ima... A nije ni masaža, nego je masasue, tak neš bilo, tako da... Reykjavik ili Guns? Čekaj, Reykjavik. Zašto mi je to poznato? To moguće mapa u Zulu ili negdje? Ili nekoj drugoj igrici? Ne? Nema veze, Guns je definitivno više traženije, 2,2 milijuna. Floyd Mayweather, manje. Da, on je dalje jako popularan. Feminizam, više, niže. Ghost in the Shell, to je anime ili Robert Redford? Ajmo reći za Roberta, jednako dobro. Onda Robert Redford ili tenis? Tenis se definitivno više traži, da, 1,5 milijuna puta. Martin Luther King, on ja mislim da je tu negdje jednako, ali ajmo reći niže. Dobro je, pogodio sam. Star Trek, Star Trek je više. Tako, mora biti jednostavno više. The Home Depot, to je američka trgovina za ono kućne poslove, ono što si možete čekići i tak neke stvari. Ajmo reći niže. Dobro, uspio sam. Ono sam prošlo kompletno fullo, tako da idemo sa Chihuahua ili na dimljeni salmon. Kak se kaže salmon? To je ona riba. Ja sam zaboravio, ja znam engleski bolje nego svoj vlastiti jezik. Ajmo reći manje. Tako je, manje, pa ko to traži? Harassment, to je vjerojatno više, zašto je to pravi problem koji postoji. Mona Lisa više, da, Mona Lisa, okej. Wikileaks, ajmo reći višlje. Puno višlje, okej. Adidas, to je još višlje. 13 milijuna. Downton Abbey, to je manje. Ali je puno više nego što sam ja mislio. Liposukcija, ja o tom ne volim ni mislit, zato i jesam smršao i od 30 kila. Čekaj, liposukcija.
Ajmo reći manje. O, samo 201.000. Moon landing, to mora biti. 7. Comic book ili povratak u budućnost. Povratak u budućnost. Za sad stojimo. Milan, više. 2,2 milijuna. Spa, više. Don Quixote ili MI5. Nemam pojma šta je MI5, tako da ćemo reći. Ali ima očito ljudi koji znaju šta je MI5. Stranger Things ili Marija Šarapova. Stranger Things, o to sam pogledao tu seriju, to je Netflixova serija. I Marija Šarapova, ona je manje tražena. O, milijun. Ja sam mislio da će biti 500.000. Jeep, to je više. Dosta više. Pepsi, to je još više. Okej, drago mi je, Pepsi nije nikak zdrava za pit. Letovi ili Ben Affleck? Ben Affleck je manje. Dovoljno. Colosseum je manje. 301.000, dobro. Protein shakeovi, to je sad u posljednje vrijeme dosta popularno, tako da... Ajmo reći da je to višlje. Inače ne koristim ovaj miš, ne radi, ne znam šta će mi na stolu. Hong Kong ili Houdini? Manje je Houdini. Onda DMT, nemam pojma šta je to, ali ćemo reći višlje i pogodio sam. Narcos, nemam pojma šta je to, to je vjerojatno neki serijal, ali zaboravio sam, mislim da je to čak Netflix pravio, ali višlje, da, Jimmy Netflix. Okej, Amazon, to je puno više. 226 milijuna mjesečno. Okej, ovo ima definitivno manje, šta god da je. Preringer Španijel, dobro. Mein Kampf, to je napravio, to je ona Hitlerova knjiga. To se definitivno više traži. Jep, Hitlerova knjiga. O, i odmah povezano Drugi svjetski rat i opet iza Hitler. Ajmo staviti višlje. Stranger Things, to je Netflixovo, to se više traži obavezno. Onda vandalizam, to je manje. Sam 50.000, nije ni 50.000. Rosa Parks. Ajmo reći višlje. Dobro, ja ni ne znam ko je ona, iskreno. Kenny Rogers. On je više. On je manje i ovo je 11! Yes! Aj, drago mi je da sam makar do tih 11 uspio doći. Tako da, to bi bilo to od ove epizode. Ako vam se svidjela, obavezno ostavite like. U komentarima recite dokle ste vi došli. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pretplati se, pozdrav!